dragi Kozarčani, borci Narodno-oslobodilačkog rata, potomci, poštovaoci, prijatelji epopeje naše legendarne Kozare. Dobro nam došli i prijatno se osjećali u ovoj večeri našeg druženja po 41. put na susretu Kozarčana u Beogradu. Beograd nam je u srcu, to je naš grad, tu smo svoji među svojima. Sinovi Kozare oslobađali su ovaj grad kako u Prvom, tako u Drugom svjetskom ratu. Ginuli na njegovim ulicama, gradili su Beograd, žive u njemu. To je naš grad. Večeras bi mogli puno o svemu govoriti, ali prije svega želim da pozdravim naše drage domaćine 41. susreta, predstavnike grada Banja Luke na selu sa načelnikom Gradskog odeljenja za prirodu, gospodinom Radinkom Komnjerevićem. Također pozdrav srdačan upućujem sljedećeg domaćinu 42. susreta, gradonačelniku Prijedora, gospodinu Milenku Đakoviću. A redom pozdravljam predstavnike drage nam opštine Gradiška, načelnika Zorana Adžića. Predstavnike Novog grada i prvi put prisutne predstavnike Kostajnice, ljepotice Saune ispod Valja, na čelu sa zamjenikom načelnika Goranom Rabatom. Dobro nam došli. Upućujemo pozdrave opštini Lataši i opštini Kozarskoj Ljubici koji opravdano večeras nisu među nama. Upućujemo pozdrave kulturnim radnicima koji su među nama, Tihomiru Staniću i ostalim. Veliki pozdrav junačkim starinama, pukovnicima, Mlađi Majkiću, Milošu Žurlanu, Draganu Mašali, našim Kozarčanima, borcima 5. Kozaračke narodno-oslobodilačke brigade i borcu 1. proleterske brigade, pukovniku Zdenku Duplaniću. Samo malo. Narodno-oslobodilačkog rata. Pozdravljam i mlađe po životnoj dobi, generale naše vojske, Miodraga Panića, Miloša Đošana, Miću Grubora, Mlađana Miševića i Bojana Srnića. Posebno tople pozdrave upućujem predstavnicima koji njeguju tradiciju boraca epopeje Kozare iz Novog Sada sa njihovim predsjednikom Milanom. Pozdravljamo istaknute lekare Milutina Kozobaru i druge prisutne. Večeras su sa nama predstavnici gradske opštine Rakovica, na čelu sa gospodinom Dušanom Đakovićem, zamjenikom predsjednika opštine. Pozdravljam poznate privrednike Rajka Tadića, Mirka Rašića, Milana Kneževića, Radovana Šalabaliju, Milana Filipovića i profesora Filozofskog fakulteta Miodraga Zeca, profesora Mašinskog fakulteta Radivoja Topića i akademika Vaskrsiju Janjića. Tako na kraju da ne pozdravim i kako da ne pozdravim grupu izvrsnih pjevača tradicionalnih pjesama za Kozare koji su večeras u velikom broju sa nama. A ako sam koga izostavio, njega pozdravljam ovom prilikom. Družimo se večeras u sjećanje na zavičaj, na našu Kozaru, naše običaje. Budimo veseli i otvorena srca. Još jednom sve vas pozdravljam i dobro nam došli. Živjeli!